Haga arosan terik uni benai de pelat ia ke Pnar Audio New Testament namo ipen kelak tin Pnar ia ke Bible de beklah baik tin Pnar. Kawa de pentok penteni de kidikot yang ke Pnar linguist we de pelat pejba da Reverend Dr. Robert Conville. Udukot ke United Bible Society ha ke yelang we perman ha Bishop House lombi sentu somer. Yo ap senyau ya kini ke Pnar Audio New Testament ye udang ud yo ap ko u pertut Bible Pnar na Play Store lengba ki mobile phone Android. Hewa daw yo usnyau ya ki kentin yang ke Bible hek tin Pnar. Kerkam makwa na kiwan kirkot kiling nong kamwa da tho ke Bible. Ha ke ni ke ilang pelat petba da emlang bishop ke juai Father Ferdinand de Kar udaloy ke elaka juai upuramon kenjin ki pastor ke temenosan per kam jo ki pajungai yong niam per. Ha ke ilang mapelai da u elepas mukim da yo irwai pediang na u John S sungo ipure ya ketinu belai we duai na u temenosan Herman K dingdo wa irwai kerpang na u temenesan lengkit lengdo u Reverend Dr. Robert Conville wa kalam dak udis nyau kemen wa katu ki bru hari lom jantia u yi nak ki usnyau yikitin belai dikitin Pnar dewa yuluti ule wa keni ke Pnar Audio Bible wai ko ya kedwar benen kang wa bon ki bersim bru u yo mentoy ki mana ap ki ye sur kalam na kitin belai dapan kenmu u wa he por senchar us Henry he England du dikitin Latin doni yo pure Bible tang wa syang u wa kat ni de yo pure he kchet kitin u per pun kenmu ro yo wi bru wa kro yong belai u pertuj William Tyndale u kwa ya ki bru England u pure Bible ki dikitin yong ki hi ko man kitin English tang ma de kem noy u we de rai penyam teh kam keni kesngile pen senyau usyang e kiwa MKT wa de pulut por open kelak tin ya ke Bible cai kitin Pnar iwa pen yo kile em bentalang ki wa ki brukro ne benta ke kitin ublai chu ong kam pukut ki wa da perbi ijau per pertai tang wai ang not open kelak tin nang jori ne ba dang bon ki yo open kelak he jai kitin yong ki we na ki nyawa jar tam ki kitin pertai dang du praspa telidoni ki yo open kelak he kitin yong ki na ite dau ikam dang bon bahai depan kut ya ke yelang dei klam ik bulai na ka balawan ki dan wai duai na Richard uria. So, jika Pnar Bible Audio, ia duai lengkap ke Google Play Store. Orang ki phone Android, MK Play Store. Dan kenapa ada di Play Store, ia perlu install dan download ia ke Pnar Bible app. Kamu juga download di di apps. Hari ini ada kenapa, Yobi yang bukan browser, kita boleh search dan dia itu kita ini Pnar Bible Audio. Mana topi tak dia ke Bible Pnar spelling, ia beritahu ke Bible Pnar dan Bible Pnar BIBLPNRR Bible Pnar dan dia kena search. Mana search ini, Yobi tahu ini ke Bible Pnar Audio Bible. Dekat pada video mobile ini tidur, kamu ada yang betul yang kena apps. Dan mana kena bi, siapa kena cisin kena apps. Mana kena bi, dah yopi yang kena option dan dia kena bentang yogi, orang install dan siapa kena bentang install yang ke Bible Pnar Audio yopi. Dan dia bentang install, contoh internet yopi, dan speed internet yopi, buat install dari smartphone. Dan selain semua di internet slower ke install. Ada install di dalam ini kita bagi opennya. Ia kena ini dengan wide ya ketika kepada Pnar Audio yopi. Mana wide ya dalam kami kita nak masuk yopi kita ada video. Reaksi kita ada di video kan juga usia ini kena mengerti yang mulai report dalam video kan juga yopi yang mulai. Dalam video kita Sport, saya tak dapat upload audio lagi dan upload store lagi. Tambah semana creepy, dapat creepy, download video audio tahun dia kena download dia kena video. Dah itu orang kena kita itu tahu tak kau, kita itu kena kau yang kena kau nulis. Kita tahu nama so tak dapat belajar video kita dapat kau bahan boleh so dapat belajar kan? Ini mesti tahu so. Kita perlu dapat belajar kau yang kena si etai, itu utama dalam untukikuat ini semua ini presiden di kaum kalam yang itu. Etai kita dari untuk Indonesia ada kenapa etai kita etai yang pun kita
tai me dai ta audio pi li no plan ka ta do ka setting ka de par pi dai ye pi em ta kin tin ko with the pipe you da pi pi then you e ro ka ye pi e ro ki the every ko ko sa so pi ye pi e ro to ta kana mo so wan to ka dai yesam a itu to ye pi u yesam then you sam ya you have to pa do pi de mo ka pi ya ka lin na Google Please go to ki le ka ko sa ni ki to ki message now key that you download. Then I will be here in the table of the personal. And I couldn't be that you hope you man copy. Hey, you die. Chipo haki that you pray, you think that what key come sa I will be that every year. Record your legacy. Come over different verse of the day. You record your legacy. Give you for a pot. Give you for a simple couple. Man can say, come to the pot. They will be bought by you. Kenapa doa ini kalau sesuatu dari itu cerita kamu melalui itu bagi aksi yang kembali benar dan pun berbentar ibu satu dari mana berbentar ibu video dan ibu hal video dan ibu hal video dari audio ibu foley ibu ira TV ibu report itu dari kebetulan. And there was a man, his name was William Tyndale. William Tyndale. He wanted the people of England to read the Bible in their own language, which is the English language. Wow, the brew young England, read the Bible, the Ktien young key, go man Ktien English. But he was arrested Tang the Kennoyo, and he was condemned to death. the Riben Ren, Yopen Yakin. Can you imagine that? Yet you would do it. It was on 6th of October 1536 Hagas Pastan go can brew, that this great man of God, William Tyndale, or new brew of Royo, right? was brought to the stakes. The Ryo Hagatao, Penyak, It is like a platform where they tie him very tightly to a tree. Mangagam platform is wrong, the boy of being read at the Kedor. And then they light the fire that burned him to ashes. Hangi ding, you copying Hagamet Yamo. And as the flames engulfed his body, The kan odang kop idin Hagamet Yamo. prayers went out to all of England to those who were followers of William Tyndale Jing duai ku ki sebenarnya kam tam gitu ki bot to fulfill his desire yo pendek ye jing temu yo that the people of England would be able to read the Bible in the English language. nang mo ki bru yo England ki ki pure tin yo lai ai tin yo ki And it is in the shoulders of these great heroes of the Bible cause hatem pa yo ki kam ki ki bru that you, my brothers and sisters, wo pi ki pu para yo na who have toiled so hard that the Pnar Bible translator group, ki wo de kre Chirhem ki do kre do yap ni benta ki pna Bible we thank God for you. ingo yo lai ni benta yo That you've spent many hours de pelun ki kenta to translate the Bible into Pnar. yo penlat kelat tin ye ke Bible ki yo pna That you are standing at the shoulders of these great men who died for the Bible cause. Yang bertanam biu kini ki beruah kro ki wala yak ni bertayo ke kien yo. And what is happening today, Iu jang here today, hai ni kan ni. I believe it is a miracle Kedi to ke kampla. that you have been able to translate the Bible Wada ye biu pen kelat tien ni ke kien yo lai. in the audio form of the Pnar dialect, Yong ke penar de wo ap de ya. the mother language Ke kien yong ki penar. of the precious souls living in the Jati Hills. Yong sibun ba ki bro ki chong sa ai ni chai je. My heart cries out Do not yong a yam. whenever I come to this part of the world Kemen do men do wan na su kam ke ni bentayo ko tai. to watch some people Pe ki kan tu kan ni ki who bro. cannot understand me even by speaking Kasi. Ki wom yiu sa to ki kien. So thank God. Ingo yo lai. Today, my dear friends, Neges ni produk ya. people speaking the Pnar language Ki bru ki wa klam ni kien pna. will be able to hear the word of God in your heart language. Ye diu ap
ktien yung belai